Najteže je govoriti jednostavnim i jasnim rečima o velikim tajnama života. Ovom kratkom notom svjedočenja želim samo ukratko da progovorim o blagodarstvenoj žrtvi Božjoj u Ostroškoj svetinji. Na riječi sveštenika stojimo smerno, stojimo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru uznesemo, narod odgovara milost mira, žrtvu hvaljenija. Milost mira, žrtvu hvale. Kroz liturgiju sjećamo se svega što se nas radi dogodilo. Posadušnje se golgotsko žrtvoprinošenje i savršava se tajanstveno žrtvoprinošenje, ali i naše žrtvoprinošenje. Sami sebe i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer suština života jeste u žrtvi za Boga i bližnjega. Nekako osjećam da o tome treba u ovom trenutku govoriti. Nedavno sam bio u manastiru Ostrogu pored čivota svetog Vasilija Ostroškog i posmatrao narod kako se sliva i kako gredi uz tu srpsku goru Sinaj, idući uz brdo rukovođen svetiteljem ove svetinje. Taj narod ispred sebe vidi na vrhu gore krst koji i danju i noću sija. Krst kojim se osvećimo jeste krst kroz koji se pokazuje Božje stanje žrtvovanosti prinesene Bogu. Taj blagočestivi narod svojim hodom prinosi sebe na žrtvu gdje želi da se osvešta Hristovim žrtvovanim telom na krstu raspetim. Dakle, ovaj narod nosi sa sobom sav ovaj svet, svu svoju muku da bi se posredništvom sveca Božjeg iselio i svoje rane zalečio. Služba Božja je već rano ujutru počela, a narod učestvuje u njoj hitajući što brže da izgovori ali samo svetitelju svoju ispovest, jer svestan je svetiteljeve žrtve. Svestan je i sadašnje njegove žrtve kroz koju prima sve ljude bez razlike, moleći se neprestano Gospodu. A šta je u stvari hrišćanski život, liturgijski život, ako ne žrtvoprinošenje? Zato bogočežnjivi narod pristupa sa strahom Božjim, dokazujući svoju malu žrtvu postom i molitvom. I pored iskušenja potrošačke civilizacije, ovdje ljudi tragaju za Bogom i nalaze duhovnu stvarnost koja ih spasava propasti i svih bezizlaza. Najviše me oduševio taj prostodušni i pobožni svet. On unosi u liturgiju svoje darove, svoje suze i patnju. Služba teče. Iako je savršena proskomidija, u toku koje sveštenik moli narod da pominje u sebi sve žive i upokojene, neprekidno dobija na jačini žrtvoprinošenje ispisivanjem imena u toku službe i molitvenim šapatom. Liturgijsko osjećanje jedinstva Hristove i naše žrtve je očigledno u ovoj jedinstvenoj pećini Ostroškoj. Miris Hristove žrtve postaje mirisom i naše žrtve. Uglavnom, pobožni narod pripremio se molitvom i postom, a ima onih koji nisu svesni ove pripreme pravoslavni. Imamo utisak da su tužni što mnogo ne znaju o veri, ali se svesrdno trude da u hodu i čekanju što više nauče. I zaista, svi se učimo, verujući i neverujući. Međutim, potresno je vidjeti one koji bosi po kamenju prinose žrtvu, jer ovo je sveto mesto gdje stojimo. Kao da se još nešto veliko krije pored moštiju svetoga Vasilija Ostroškog. U Svetu goru Ostrog, pored ozvučenja koje pomaže da se čuje i razume služba Božija, u narodu Božjem ozvanja eho: Gospod dolazi, Gospod je došao, Gospode dođi. Kao da jedino unutarnje duhovne antene mogu ovo oslušnuti molitvama svetoga Save i svih srpskih svetitelja. Velika je odgovornost na onima koji su se dotakli ove svetinje. Mi Srbi nećemo imati izgovora na strašnom Hristovom sudu. Nama će suditi Božji pravednici i naši sveti preci. Nekako potrešen ovim doživljajem i postahnut njime, osjetio sam svu lepotu življenja na zemlji i pored svih velikih patnji i stradanja koja nas prate do groba. Razmišljanja o smrti nas preobražavaju i daju da u smirenom osjećanju savlađujemo sva neprijateljstva, pa i napade skoro NATO pakta.
Sva krasota života je u žrtvoprinošenju, u izlasku iz sebe u susret Bogu i bližnjima. Na kraju ovoga zapisa moram priznati da nemate reči koja može iskazati ovaj događaj susretanja koji je sve tajna života. Taj smireni doživljaj leči nas od svih sujeta i prolaznosti. To je u stvari predokušaj vaskrsenja. Ovaj događaj zajedništva sve zove i priziva, dođi i vidi.